خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة الأحبة المستمعون والمشاهدون في هذا الوقت المبارك، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام عنوان للسلام، وهي تحية أهل الجنة في الجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها ومن خالديها. تحياتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا من الفائزين المقبولين. نسأل الله أن يكتبنا ممن رضي قوله وعمله. أما بعد، فنحن في هذا المجلس وفي هذه المحاضرة نتناول ما ينبغي للمسلم أن يلتزمه، وهو التمسك والاعتصام بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن التمسك بالسنة دليل النجاة والصلاح والفلاح، وعنوان السعادة، وأمارة التوفيق والتسديد والنجاح، وعلامة الفوز والنصر والخير. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه يعني محمد صلى الله عليه وسلم تهتدوا، أي هديتم إلى صراط مستقيم. فنحن في هذا المجلس إن شاء الله نبين أن النجاة والفلاح والسعادة والفوز كامن في التمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بها والعض عليها بالنواجذ، فهي الطريقة الموصلة إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. وأن السنة المقصود منها في هذا الموضوع هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير وهمة وخلق وأدب، كل ذلك داخل في مسمى السنة في موضوعنا هذا. وليس المقصود هو ما يعنيه الفقهاء أو الأصوليون بأن السنة هو مقابل الفرض، أو السنة هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال، وأن يثبتنا جميعا على منهج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا محبة رسوله ومحبة الصالحين من صحابته الكرام وآل بيته وأقربائه وجميع أمته من الصالحين. اللهم آمين. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala, tedduɗo mawnuɗo towɗo seniɗo bajjo handuɗo e yettede
moƴƴiiɗo e meeɗen waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe, waɗi en julɓe, waɗi en jeyaaɓe mofte nelaaɗo mouhammadu sallllahu alayhi wa sallam. oɗo nelaaɗo mo o suɓi, o suɓori giggol e hoolaare, o nuli e meeɗen. o ko moƴƴo, o ko yurmeteeɗo, o ko tindinoowo, o ko ɓurɗo moƴƴude e tagoore nden fof. hiɗen Allah subhanahu wa taala kanko taguɗo en o kanko tun kadi haani reweede. si rewama nafay rewɗo on, si rewaka lorray mo rewali, sina kanko Allah gooto. hiɗen seedi, hiɗen qirri, hiɗen gomɗini, hiɗen hooli. hiɗen seedani o nelaɗo meɗen mo Allah neli e meɗen Muhammad ibne Abdillah ibne Abdilmuttalib. hiɗen seedanimo wonde ko Allah nelimo giggol e hoolare. hiɗen seedi wonde o yettinno nulal ngal, o laaɓani mofte ɗen reedu, o tindini, o holli, o ekkiti, o elti, o acci mofte ɗen tawi diina kan timmi. o acciɓe e laawol feewugol, foccingol, hentingol, jalbugol, jemma maggol e ñalorma maggol no fota hentade. yo Allah juulo e o nelaɗo meɗen, juula e sahabaɓe makko ɓe, juula e hoore kala jokkuɗina kaɓe jokkuno kan Allah tawra kandina jokkuɗen. allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, wonɓe e seedade e wonɓe e heɗade, haray on jarnama, on weltanama, on hiwrama ngo hiwrango ngo nanɗon nane. haray ko saɗi mon ko tooli e nde jonde men ɗo, yewtere men nden ɗo, ko wasiyodirten ɗo, ko tawata no waɗɗi julɗo kala waɗugol ɗum. ɗum woni honɗum woni jogitagol o sunna nelaɗo. faanda jogitagol sunna nelaɗo on ko huutorgol, ko janngugol sunna on anda ko honɗum woni sunna nelaɗo. huutora ɗum kadi gollitira ɗum e hoore muɗum, eto ɗum ɗon kadi tabita e ɓeygure mum nden, ka geɗalɓe e ka sonnaɓe e dendanal ngal ɓe on tigui wawi hewtingol ɗum. o kurkano o sunna, o noddana o sunna, o yangano o sunna, o yiɗa o sunna, o eto o sunna nelaɗo hewtoya, hewta ɓiɓɓe adama ɓen fof foddetaga makko. sabuna no selli ken ko pellet jogitagol o sunna nelaɗo gollitira, ko faanda sunna on ɗo, ko kala ko tabiti wonde nelaɗo maaki yo waɗe, ma haɗi yo acce, e ko tabiti wonde nelaɗo waɗuno, ma ɗum o woɗino, e ko tabiti kon nelaɗo tini woɓɓe no waɗa, o maakali hay hunde, o fanki ɗon. e jikkuji ko nelaɗo jikkinino kon, e mbowkaji makko ɗi o wowuno ɗi, e ko o faalano waɗude, kono mayde nden lombi hakkude makko e waɗugol ɗum. ɗum ɗo fof mooɓidira woni ko wiyete kon sunna, mo wonde nge yewte ɗo fimum on, bi mana kono nelaɗo wuurirno noon ka dewal, no nelaɗo rewirno Allah noon, e jikkuji nelaɗo ko jikkinino kono no o huwodira noon hakkude e yimɓe ɓen, ka huwodire, ka jikkuji, ka neediji, ka dewal, ka finde. etagol anda ɗum ɗo fof ko honno nelaɗo wa'uno e ɗum ɗo, ɓay foppu no winda, no seɗa, sendidira ko selli e ko sella, no wawi janngade, no wawi famade, wona fi woɓɓe tun waɗanata ɓeeɗa kan no togana, etagol janga ɗum ha anda ɗum, eto kadi huutora. ɗon andi noon ko tuma goɗɗo yiɗi hunde, so yanganode ndaare ɓe tawata ko puyndan jigo woni haaju mum, wano jouugol ballon. faalaɓe wongol joueur ɓe tigi tigi meilleur ɓe, champion ɓe, tawa si fottama, si ɓe tawa kay wiyete no manki, ɓe fuɗɗoto law, ɓe ekkito, hay goto jibinaka tawi no wawi piiji ɗi, ko yontigui janggu
elta hoore makko e mum o ekkito o yango o tampa ha noon wi o ye kaari no waawi hunde kaari. ko yiɗugol ngol taw atti si on tigi yiɗi o taway yanganagol ɗum hara e musanamo ɓe wi ko welata wonki wara e ɓanndu. joni noon si tawi yiɗuɓe konko wi'eten enen ko puyndan, siko tournoɓe filmu ɓe, siko jouɓe ballon ɓen, siko ɓe boxe ɓen, siko ɓe karate ɓen, siko ɓe kunfu ɓen, siko yimoɓe ɓen, mo be ko faala wonde kon o yiɗa e ɗum taw si o yangano o eto hay gooto kadi wawata wonde e hunde wi'e ɓuri kaari ala e mayreta o yanganoki. naam ko ɗum waɗi karamakoɓe ɓen e gande ɗen fuu so ƴetti karamakoɓe ɓen kal islam pelleto ɓe yangi ɓe yiɗu ɓe yangi ɓe tampi ɓe wakkili ɓe eti ɓe ekkiti ɓe elti hoore maɓɓe e muɗum ha Allah okkori ɓe. karamakoɓe ɓen ka science ji nokkeli ɗin fo karamakoɓe ɓen kadi ka science, karamakoɓe ɓen ka médecine, karamakoɓe ɓen ka ingénierie, nokkeli ɗi fof kala mo yiiɗa wiyama oɗo hande ko yakitorteɗo e ngo sengo ɗo, ko ɗaɓɓaɗo ngo sengo ɗo, ko gayno haaje ngo sengo ɗo, haray o yiɗno taw o yangi o tampi ha o hewti ɗo. o sunnanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo kañum kadi no mari yiɗuɓe ɗum, no mari wonɓe e kurkanade, wonɓe e yangade fi muɗum, kañum kadi jemma e ñaloma bimbi e kikiɗe, niɓɓitiwo hentiwo wuliwo ɓuuɓiwo e nangue e ndiyan, kamɓe kadi haray sago maɓɓe koyo ɗum ɗon yo marsu, sago maɓɓe koyo ɗum ɗon yo yaaru yeeso, koyo ɗum ɗon kelɗu, hiɓe tambi, hiɓe jiwdani, hiɓe wakkili, haysi ɓe lorrama e mum, haysi ɓe tampinama e mum. ulaika humul faizuna, ko ɓe woni malaɓe ɓen. Allah waɗu en e ɓe. si tawi an a julɗo tawi fi sunnanelaɗo on diina ka o wonno e mum kan diina gonga ha kan ka yangatama an few, ka yiltatama ka fof kutunoɗa, a jonnali ka ɗo tan ma on fayde hakkitandema ala, haray fima no yurmi, haray an on a jeyaka e gañiɓe tigi tigi ɓen. jogitagol sunnanelaɗo on gollitiramo, ɗum ko tindinta wonde on tinati e laawol daɗal ngal, laawol kisal, laawol moƴƴere, laawol malal, laawol ɓantal. ɗum ko mande wonde Allah no yiɗi on tigi Allah hawrindinnimo e ko ɗaɓɓa kon, Allah fewnimo e ko hani ko ɗaɓɓete kon tigi tigi, ko huulana kon Allah fewnimo ɗon kanko ko ngol laawol ɗon o jokki. ɗum ɗon ko mande wonde on tigi foolay, ko mande wonde on tigi daɗi, ko mande wonande heɓugol gurdam moƴƴanka aduna ga heɓa gurdam moƴƴanka lahara. jentite alqur'ana no yewta en ɗo, Allah subhanahu wa ta'ala o wi baɗa a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. mo ɗoftike Allah, ɗoftike nelaɗo Allah on, wallahi haray o mali malal mawngal ngal. ɗoftagol Allah e nelaɗo ko jogitagol deftere Allah nden huutora nde watta ɗon sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. sabu no alqur'ana on famata ko kañum tun si heɓɓodirali e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. Allah subahana taala o wi en kadi mo ɗoftike Allah e nulaɗo on, haray ɓen ɗoftiɓe Allah e nulaɗo on ɓen ñande dargal ɓe wondoyay eɓe Allah nemini ɓen, ɓe Allah moƴƴi e mum ɓen, ɗum ko annaba ɓen e gonguɓe ɓen e yamɓe shahidi ɓen e moƴƴuɓe ɓen. wondugol e ɓeeɗo haray ɗum ko wondigal moƴƴal, on tigara heeɓi setodeteɓe
tekideteɓe moƴƴuɓe Allah waɗu en e ɓen nokkugo o wi si on ɗoftike nelaɗo haray on feewi idan haray oɗo sunna nelaɗo mo yewten fi muɗum ɗo ko woni tata dandayɗo neɗɗo masiboji ɗi wonande tumbitiɗo nder ton haray bone bidi'a o daɗi bone shirku o daɗi bone e jiɓi liɓi shubuhat haray o daɗi bone mbeleɗe wonki shahawat malad haray o daɗi haray o jewama e moƴƴuɓe mo daɗi ɗiɗo haray o moƴƴi ɗiɗo noon wawatake daɗede fi natugo tuge kuruwi towungi ma heɓugol gardi ko ayna ɗum ma yahugol suuɗo e fammere ma yahugol ka burure ka goɗɗo ala ɗiɗo ɗi hewta e on tigui toon si on tigui jogitaki sunna on o waɗa sunna on hoggo tawa kala ko o watta ka diina kala ko o rewirta Allah o tefay tawa anda ene nelaɗo wanno ɗum tabitanamo wonde nelaɗo wanno o tefa o anda ko honno nelaɗo waɗirno o andi fayda bidi aji ni konto ɗi ko honto ɗi woni koka kayfiyatu tatbiqi koka gollitirgol on tigi andi nelaɗo wanno ngal dewal ɗo kono ka waɗugol ngal kañum hara tefali ko honno nelaɗo waɗirno ɓeyda toon goɗɗum ma ɗuyta toon goɗɗum ma adda toon sifaji goɗɗi go inna ko be ɗum ɗo waɗe ko be warre ni ko be warre ni taw nelaɗo wiyano kañum be no warre noon warre noon yadkhul fi bida idafiya on ti naada hoore muɗum e bide aji ɓeydaɗi wattaɗi e hoore sunnano ka fuɗɗode sunnano toon no tabiti ne jogui lasli kono goɗɗum ɓeydama nder toon oɗo sunna mo wonde nge wolde fi muɗum jogitagol o sunna ɗo nodde yimɓe ɓe rerɗinenɓe e muɗum Allah subahanahu wa taala woni ko yamiri en ɗum Allah subahanahu wa taala o wi en wama atakum rasulu fahuduhu wama nahakum anhu fantahu Allah wi en ko nelaɗo addani en kon ko nelaɗo addani en kon jogitoɗen nangen huutoren duncitoren ko haɗi en kon tertoɗen o ma kanko nelaɗo e hadis selluɗo ida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ida nahaytukum fantahu o maaki simi yamiri on goɗɗum simi yamiri on yamirore taba nelaɗo ko yamirta en kon ko ɓuri ɗudde kon ko ka diina e fi nafoore meɗen nelaɗo yamirta en yen kutisam yen jondi juuɗe ɗaɓɓanen mo kaalisi darnen mo suudu ma awanen mo jardin ma soranen mo otowal ma waɗnen mo ɗum ɗo ma waɗnen mo ɗum ɗa ko yamirta en kon fuu ko ka diina ko rewiri e Allah ni ta on rewir Allah ni ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo moƴƴa o wi simi yamiri on hunde waɗe hunde nden fodde taaga mum saban taaga on ɗo wona an happanta hoore ma ɗum ɗo miɗo taganan ɗo mi taganaka Allah no andi ko taganaɗa kon imo andi kadi ko a taganaka kon o wi simi haɗi on acce Allah wi en lagad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawma al akhira wa dhakara allaha kathira gonɗi laatanike on ono mofte nelaɗo ɓen laatanike on wodani on wonani on ñentinirgal moƴƴal ka nelaɗo uswa ay al qudwa yutaassa bihi wa yubtada bihi wa yutaba'u wa yuta'u uswa ko ñentingol ko eɓɓugol ndaare ngol ñentingol e mise ɗen fewno ɗo no feeñi no fewdorɗen ni fewdo ɗo ndaare sukaɓeɓen si ɓe yiɗi joni starjo woni kaka ballon starjo ka ballon si ɓe tawi oɗo
hiɓe yiɗimo wiyen ko Maradona, wiyen ko Messi, wiyen ko oɗo si on ɗon so fembike o fembiriɗa o mekkiriɗa waɗi njuburu a tawa ɓe fof ko ɗum ɓe watta. So tenti sukundu makko ndun subhanallah o pentiriɗa tawa sa yi a sikka e guri baali o rondi hino ɗano rawni ɗano ɓawli ɗano soyɗi ɗano wojji a taway ani o pentiri sukundu makko no waɗi kulerji a sikkay e hoore ƴuru ƴukkuwal a taway kamɓe kadi ko noon ɓe waɗi dolo koy koye ɓornoto koy eno o ɓornorta noon kamɓe kadi ko ɗum ɓe ɓornoto no o moosirta noon no o yarata noon hay si o laƴay kamɓe kadi ɓe laƴinkinnoto fii tun yo wonu no nandi iqtida atta assi ɗum woni ñentingol ñembugol wayinkinnowa makko bal si ɓe wawno waylude tagudi maɓɓe ndi ɓe muulito wano on ɗo muulira noon wa rabbil kaaba la faalu mi wondiri allah ɓe waɗayno sabuna ko ɓe wawi wadde kon fuu fi wattugol hoore maɓɓe wa on ɗon hiɓe waɗude e gandi ko lutti kon ko ɓay ɓe wawata joni noon o nelaɗo meɗen mouhammad sallallah alih w sallam ustadul alami oɗo woni karama kojo aduna on fuu almurabbi al awwal ɓurɗo wawde ne'ugol noddowo e yimɓe ɓen faade e allah noddowo yimɓe ɓen e aljanna noddowo yimɓe ɓen e moƴƴereji aduna e lahara ko oɗo ɓuri handude e ñembede handude e ñentinede allah wi en sen ɗoftigemo haray en feewi allah wi en ko oɗo kaka oɗo waɗana ɗen ka ñemben ka ñentinen honɗum dewe men ɗen ka finde ko o fiɓuno kon fiɓen ɗum enen kadi ka dewe no o rewirno noon fof waɗiren noon ɓorde ka laɓɓintinnagol ka salligagol ka tamagol ka lootagol longal ka yahugol ka hurgo e noneji ɗin fof etoɗen hara kono o waɗirno noon nette ko noon enen kadi waɗirɗen ka julde ka korka ka hajju ka zakka e noneji dewe ɗen fof aren ka huwodire ko honno o soodirayno ko honno o yeeyitirayno ko honno o luwirayno ko honno o luwinirayno ko honno o golliranayno yimɓe ko honno o gollinirayno yimɓe fof no winda no waali ko honno o harmini e riba ko honno o dagini e ngeygu fof tawa kala ko watta a ettata ha anda ene nelaɗo ko honɗum maaki e ɗum ɗo anda kadi hutora no woodi wiyoɓe hii kon noon moƴƴa ko julɗo wiya hii kon noon ko yani kalimatani mutanaqidatani ithbatun wa nafyu fi nafsi alqadiya hada tanaqud inna goɗɗo e innamo nelaɗo de no maaki ɗum ɗo wattake tawa noon imo faala wadde o inna hihi kon noon hihi kon noon hihi yani himo jaɓi wonde nabi sallah sallam no maaki ɗum ɗo wattake himo haɗi ɗum ɗo kono noon yani kono noon mi jaɓa be ɗum ɗo mi waɗa ha joni kono noon haray e ndaara no feƴƴira ɗo haray ɗum ɗo taw fewn ɗo ɓay ko ɗo fewdi ɗen haray en wawi ɗumantinade taw ha ɗo feƴƴa joni on tumati ko lutti ko haray oustage meɗen nanani on goy mbeɗen andi ko mako ton koko gonga min hutaki on kono on yii ko hibbi e hoore men ko on yii ko fewndi ko on yii ɗum ɗo haray minen kadi nawdema min yiiɗa nelaɗo nawdema en kadi min yiiɗa sunna nawdema en fof ko en julɓe nawdema haray enen kadi ay yaati bi taallulat alila taallulat alila ɓe adda ella hoy nawnu koye ella hoye markoye ella addugol ella ɗum ɗon ɗum tigi ko ella no woodi wonde sinda wigol to noon mi heɓata feere idi addugol ko sali heɓa feere kon tawa ko ella hoye ko yiyona ko wowle ɗum ɗo na non haniri julɗo no hani si tawi tun o innama ɗum ɗo wonde ko allahu yamiri ɗum ɗo ma ko nelaɗo yamiri ɗum ɗo e ɗum ɗo de nelaɗo no waɗayno ko wi ko hani ko wiya sami'na wa ata'na
غفرانك ربنا وإليك المصير من نني من جبي من دفتك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره هانا جلدو أوني غوركو أوني سديدو nde Allah e nelaaɗo o ñaawata huunde wiya ko ɗum ɗo haani waɗde ma ɗum ɗo haana waɗde on tigi inna min kal lan jogii ɗon feere ma haa mi ndaara haa mi miijito haa mi diisino haa mi tintida haana naa ɗum julɗo julɗo ko haani wiigol samina wa atana ko ɗum Allah subahana taala wi fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum summa la yajidu fi qulubihim summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah wondi fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum wallahi yimɓe ɓen julɓe ɓen moftenlaɗon ɓe wonata julɓe tigi tigi ɗaɓɓaɓe ɓen julɓe tigiiɓe ɓen haa ɓe ñaawinore annelaaɗo kala ko yani hakkunde maɓɓe si ari luutondira ɓe yeddondiri ɓeeɗo wi menen ko ni men woowiri ɓeeɗo noon menen ko ni men anndiri naani ko ni o woye naanon ko ni yo hakkimu rasula sallllahu alih wa sallam yo ɓe ñaawin nelaaɗo honno ɓe ñaawinirta nelaaɗo yuhakkimuna bi sunnatihi sallllahu alih wa sallam ko ɓe ñaawinor sunna nelaaɗo on ɓe inna awa jooni ndaaren ko honɗum sunna on wi'i ha ma aqalla man yaqulu hada en mbawiyoɓe ɗum ɓen no fanɗi hannde ene ko honɗum sunna on wi'i e ɗum ko honɗum bindi ɗin wi'i jooni acce hakke jooni en pooɗodiri on juutini haala landoɗen joomiraaɓe gande ɓen ko honɗum bindi ɗin wi'i fo inna awa jooni jentoɗen a landoɗen ko honɗum sunna on wiye ɗum en sunna on dey ko ɗum ɗo wi minen komin anndi ko fo inna e awa jooni awa haala lan ni qata'atil jahisatu qawla kulli khatibi awa ala ko wowle hannde kadi ɓay tun ko sunna on ko ɗum ɗo wi en foppi en jaɓi ɓay ko en julɓe ko en yiɗɓe nelaaɗo maaki ko ɗum ɗo gasilan ni wi hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima wona ɗum noon tun laysa tahakkumu fagat ko tawata kala kadi ko sunna on wi'oyi tawa on tigi heɓata ɓittere ka wonki muɗum hortano fiifo mene min yayi ɗon ɓe winni wo sunna on ko ɗum wi ko ɗum ɓe mene min wole ami eti ame ronki min tawi min fanku la ilaha illallah min tawi min fanku ɓay ala ko min wawi ɓen ko ustade ɓe to woni fewjugol ɗon goy a yano ɓen ɓe mbawi ɗon ko ɓe woni e gerde ayi summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima ɓe jaɓa ɓeyna min jaɓi min ɗoftike min weltori harana hollugol metteɗe e muɗum o sunna mo wonɗen e nodde yimɓe yoɓe jogito wona jawdi ben an wona jawdi ben kaarijo wona wigol menen ko karmo ko amen ma ko karmo ko kaari en ma ko ɗum ɗo ko arabu ɓen ɗum ɗo ko ɓale ɓen ɗum ɗo ko ɓe telimile ɗum ɗo ko ɓe nokku kaari ko ɗum waɗi deftere Allah nde ge sunna laɗo sallah sallam ko ɗum ɗo wawi moɓude julɓe ɓen tawa ɓe sertali sabu na kala ko lutti kon si ari moɓugol ɓe woɓɓe goo tawa tawtaɗon si tawi ko leydi ɓe moɓori woɓɓe goo jeyaka e ndin leydi ɗon siko leñol ɓe mooɓi e ley mum woɓɓe goo jeyaka e ngol leñol ɗon siko karamakojo ɓe mooɓi ley mum woɓɓe natalibaji ɓe on karamakojo ɗon kono alqur'ana on e sunnane laɗo sallah sallam tawa kono moƴƴuɓe attinoɓe en famiri noon kadi ɗum ɗo fopp no fota mi wiyata komin jeeyi ɗum oɗa wiyata kañum jeeyi ko fopp no fota ko ɗum ɗo hani noddude e mum ɗum ɗo hani karama ko joni taw noddu yimɓe yoɓe ar e makko ma ɓe ar ɓe teddina mawɓe makko ɓe teddina duɗal makko ɓe teddina ɗum ɗo e ɗum ɗo makko la nodduɓe e Allah nodduɓe e nulaɗo Allah subahanahu wa taala ara e nangue deftere Allah nden
are nangon e sunna laaɗo sallllahu alayhi wa sallam no yimɓe moƴƴuɓe ɓen attinoɓe sahabaɓe no ɓe famirnomo sahabaɓen kamɓe ko ɗum ɓe nodduno e mum. abdoullah ibne masud o wi ittabi'u wala tabtadi'u fagadi kufitu. o wi ñembe ñentine wota on siñcude on yonanoma yani on ɓortanoma ɓoggol fi siñcugol on taw laawol ngol no ɗaati ko ballangal ko gudoron ko neɓa ɗum rewede julɓe allah dewal waɗangal duuɓi wuluure mawdi ngal ɗo dewal wowamaye a argol jokkita ɗon no ɓuri argol kadi siñca goɗɗum ngo baka ɗon. ndaare e misal joni won adkariji ɗin jantagol inde allah nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o jantinoke o waɗino jantoreji inde allah no windano tabiti hiɗi ɗuuɗi en fayda enen amuɓe ɓen fewde o zamanu men ɗo zamanu doggugol ɓawo tammaru en wawata wadde ɗi fof. ndaare adkaru saba wal masa wonɗo ka hisnu muslim on tu adkaru nawm adkaru ɗum ɗo e adabu ɗum ɗo en wawata wadde acca ɗum ɗon noon ha gayna ko tawata allah rewirama duuɓi wuluure e duuɓi temeɗe nayyi e goɗɗum siñca goɗɗum takko ɗon innawa dow ɗum ɗo mo waɗi ɗum ɗo nde wotere no ɓuri ɗum ɗa hunde laaɓi qur'ana laaɓi ha sabakare ɓuri ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗana ɗum ɓure tawa sarandeke mo honto cippuɗa ɗum honto cippuɗa e ɗum honɗum woni dalima ko ɓe wiyata ko ɓen ko okkaɓe ko ɗum waɗi laawi bide aji ɓuyi ɓe suusata e teɗodirede e tinodirede e wiɗodirede en taaliba a wole tum ɓenema an si a hoolaki terto so hoolaki jok menen min sikkitaki ɓen ko allah okki ɗum hara noon wonde ko ɓe wolta kon no lundi alqur'an no laaɓi pos no lundi sunna allah sallah sallam laaɓi pos e misal tu mi wadde goɗɗo sénégal fewno ko ɓe mawɓe meɗen makunoɓe nafatako koɓe seeni toon miɗo wondinoon e woɓɓe meɗen lutodiri seeɗa ka manhaji e ka finde ɓaawo ɓe nanoyi inde ɓen ɓe yahi ɓe heeɗi yewtere maɓɓe noɓe filirani ɗum filliranimi noon kanko min nayi konguɗo maɓɓe mi nanigoy kanko fillanimi o inni wo minen min heeɓi noon karama ko minen karama ko amen naasifa koye ustas hoy fussaqi hoy karama ko amen ñamata yarata tuttata resata ala haaju e jawdi kaalisi min awa tikkere allah yani hoore karama ko moɗon honɗum bari a feeti minni mi feetali minni ene karama ko mon no ɓuri nelaɗo na kon noon ko okkaɓe minni ko okkaɓe hombo okki ɓe ko allah minni allah okkayɓe ko ɗali nelaɗo si tawi ko ɓural onon de ko yeddodiral ngal taw fuɗɗo janngude awa acci mi yiyatoma ko ɓe wi kadi minni awa ɓe inni hakken ko ɓe yiɗi julɓe ɓen sago maɓɓe julɓe nawi sumo ñande dargal si tawi julɓen allah sunna e julɓen ɓe toroto allah yo allah jandinɓe ɓe wona pelle kamɓe ɓe suma yimɓe ɓen hara sumali min no ɓe fenni alqur'ana allah wi la taziru wasiratu wisra ukhra wonkigo lettirtake bakkatu ko kiya waɗi ɓayna kanki neli kiya na alqur'ana noon wayni joni ko watten onon tigui yiya heeɗo ɗon ɓe pise ɓen ko okkaɓe iski sifa wona ɗum yani ko tawata e piiji goo satahiyatiji goɗɗi tawata haqqille jaɓata fes kono si on tigui woppiti sunna on o naata e mata hat yo allah dandu en ɗum itan haray ko honɗum ko hanuɗen wadde enen julɓen fewno ɗo ko mooɓata en tawa en lancata ko haaka aljanna ko o alqur'ana
e sunnanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. alqur'an no gasa ayaje go ara mo be nangira sengo inna ɗum ɗo ko dalil an wano jogiiɓe wirduji goɗɗi goo tawa nelaɗo wirdanoki ɗi ɓe ƴetta fadkuruni adkurkum allah wi jantel an mi janto o fadkurullaha dicran kathira jante inde allah ko ɗuuɗi minen ko ɗum mi woni jantare nde allah ɓe ƴetta hadis haji kala sah sallam maki majitama qawmu fi baytin buyutillahi yani yaqra'una qur'ana wa yatadarasuna fima baynahum illa kada wa kada wa kada ɓe ƴetta ɗum ɓe bakira toon. tayib joni ko wiya kon alqur'ana hammalu lil ma'ani alqur'ana ƴetta e wonde manaji boyi ko honɗum senirinanta en ɗum ɗo ko sunnanela ɗon sallllahu alayhi wa sallam. no woodi hadisaji goɗɗi goo hiɗi jogui ihtimal iɗe wawi firdere ni ɗe wawi firdere ni wona joni on hadis momi jangui ɗo joni no woodi woɓɓe goo ɓe moɓodirde waɗa dicre janto inde allah ɓe ƴetta on hadis ɗon majitama qaw mum fi baytin buyutillahi yimɓe moɓodirta e suudu allah ta ɓe janto inde allah ɓe jangga alqur'an hiɓe wajodira so wona malayika ɓen ara heta ɓe yurmidalen saƴa e maɓɓe allah jantoɓe ka woni toon ɓeyna menen ko ɗum men woni ɓen ɗo ko jantogol inde allah men woni ɗo wona yimugol na amugol men woni ɗo. joni ko honto woni yani nuktatu ko wiyete kon marbatul faras ka humoto ɗon tawa ɓortata ene nelaɗo sallllahu alih wa sallam e nder gurdam maɓɓe ɗam ɓe waɗirno noon o ene sahabaɓe nelaɗo wuurnoɓe ɓaawo makko ɓen e nder ɗin ɗon duuɓi temedere kamɓe kadi ɓe rewirno allah noon ɓe gandi ko ɗum ɓay o yahi o tawi woɓɓe goo no mooɓodiri no waɗi kurumwol ɓe inna jante indal ɓe inna la ilaha illallah la ilaha illallah ɓe ƴetta foɗɗe tamaro ɓe wallina yani hiɓe limude adkar ji ɗin ɓe waɗi kurumwol ka juulirde kadi ɓay o ari o tawi ɗum o tawi yo dogu o yeeto ɗum sahabajo goo inni arimi holle goɗɗum siko abdoulah bin mas'ud o yahanno o ari o tawi ɓe no waɗa noon ko indal ɓene janta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ɓe ƴetta kaƴum ɓe wallinama puɗɗum tamaro ɓe wallina hiɓe jokki ɗum ɓeɗo na yimugol ɓe woni wona amugol ɓe woni ko janta ko inde allah o inni on jarama onon ɓurɓe nelaɗo on jarama onon ɓurɓe nelaɗo ɓe maƴi ɓe tawi he ɓe falji ko faandi ɓurɓe nelaɗo mana on waɗi ko nelaɗo waɗano on waɗi dewal ngal nelaɗo waɗano kañum kahomoɗo o wi emba yejjutugol no yawani banu adama o inni o sonnajo to o ko sonnajo nelaɗo ni kun catalum ɗa ko catalum makko ni ndu togordu ko tugordu makko ni hino chambre ji makko ɗin ɗo hino mihrabu makko on ɗo hay ɗum ɗo taw lannali ono on wawi addugol e diina rewire allah noone e diina ko nelaɗo waɗano ɓe tawi faljere waɗi idan haray kono moƴƴuɓe ɓen famiri noon alqur'an on e sunna on ko ɗum ɗon faala ɗe wiide yimɓe yo ara e ɗum ɗon ko ɗon wiyete almanhaj manhaju on yo taw na an tun ɗaɓɓitanta hoore ma ha no famiri o ayeje ɗen eno famiri o hadisaji ɗin ƴettira noon ɓe bidaji buy ko noon ɓe ƴettiri ɓe waɗi ta'wilat ji ɓe naɓiri ayeje ɗen kadi hana naɓirede ɓe firrino ɓe faalira o ɓe firrino hawrodirta e faaleji maɓɓe ɗin noon wallahu lmustaan. abdoullah bnu oumar winoɓe aleykum bil atiqi o wi mi yamiri on yon jokku diina kikka kan diina ko kiɗɗum ɗum ɓuri moƴƴude kesum ɗum piiji aduna ɗin ɗo ko modèle ji kesi ɗin ɓuri moƴƴude haysinaɗi ɓuri kelɗude tiiɗugol ngol kono ko ɗin ɓuri wonde sophistiqué siko otowal ani ngal 2020 e moƴƴinanol ngal 1960
1958 na goto kono ka dina ko kikka kan la sallam ki khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum o maaki ko ɓuri moƴƴude ko yirde nde mi wuuride e mum nden si feƴƴi e ɓen ɗon ko heeduɓe ɗon ɓen si feƴƴi ɗon kadi heeɗum mana ko noon toujours ko noon moƴƴeɗen ɗuytorta ɗum waɗi enen ka arden ɗum fayde ka bukkol mbeeluɗen laaɗo makono noon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki bada al islamu gariban wa sa yaudu gariban kama bada fa tuuba lil gurabai o maaki feewno ko l'islamu ari tun ani bada bouzouri fajiri l islami ɓaawo yaltutugo l'islamu o tawi l'islamu ko koɗo fof no ngalɗi iye a nani inde dina arka mouhammad no addi ɗo dina wo ɗum ɗo no harmi wo ko reweten ko ɗum moƴƴa woɗi allahji men ɗi nafata ɗi lorrata wo ko wonɗen e wadde ko yargol beere ɗum no harmi ɗum ɗo no harmi anani dina kadi tawi ko ɗum jonnodirte ye dina no yalti makka goɗɗo no yaltini makka e goɗɗo mo jeyaɗo makka e banu hachim banu gouraychiyankoɓɓe goɗɗo no yalti toon mo addi toon dina hesa wo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo goɗɗum ɓeyde hoore ko wolno ko gara ko wow lawri tawi ko ɗum jonnodira tawi dina ko kesum ko koɗum ko ɗum jokkunoɓe ɓen on tumati hari ne wawi nanguɓe ƴulɓere yiite ɓe letta ɓe tampina ɓe soñdia ɓe aybina ɓe hayfina inde maɓɓe bonna ɓe yani tawi kala ka yaha ko kamɓe wolte fi mum koy wakko hunde kaari koy en ha allah dolnini ɗum allah jiwdani ɗum allah okki ɗum doole ha tawi woni état tawi a etoto fi muɗum amara feere woɓɓe natiri taw an woɓɓe natiri karhan heɓi doole tawi joni humbiti nde hewti aduna o nokkel ɗin fopp aɗa sallllahu alih w sallam mako no nde o fiyake ɗo hewtayi nokkuji ɗin fof o wi kono artoyay ha ñande go kadi tawa dina selluka kan arnoka kan nden ñande tawa mo hutori kadi ɓe inna on yi ɓeɗo kadi ko woni e guerde on nani ko ɓe woni e wolude on yi no ɓe rewirta allah on yi no ɓe juulirta on yi no ɓe waɗirta hunde kaari o maki wa o yay noon si tawi sunna tawi andaka e nokkure nelaɗo noon ko noon wanno kono ɓen ɗon ɓe anda ɗum kamɓe ɓe yaali ɗum ha hande mawɓe maɓɓe mamiraɓe maɓɓe karama ko maɓɓe tedduɓe maɓɓe fof anda ɗum kañum hewtano ɗon sa ari a waɗi ɗum ɗon ɓe ngalda onon kadi konto ɗuɗɗor ɗon ko dina hon ɗum ni subhanallah ɓeyna ko dina hesa anda koko maɓɓe kon woni kesum dina waɗano ka fewnu nelaɗo waɗa fewnu sahabaɓe waɗa fewnu tabi'ina yani gollitira e leyɗe go duuɓi wulure duuɓi temeɗɗe nayi e goɗɗo ina ɗum ko kesum o ƴetta goɗɗum ko heɓali duuɓi temeɗɗe ɗiɗi o inna ko ɗum noon woni minen ko ɗumen tawre mawɓe amen ɓen minen mbimen mandi ko ɗum woni ɗo mbimani ɗa e l'islam mbi ari ko on ɗum ɓuuri mbimani ɗa heɓi duuɓi temeɗɗe ɗiɗi wallahu lmustaan idan nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no yamiri jogi to o sunna makko ari hadis mo irbad ibnu saria filli al irbad ibnu saria radiallahu anhu قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله فكأنها موعظة مودع فأوصنا أو فماذا تعهد بنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد في رواية حبشي إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ oɗo hadis tiiɗuɗo mawɗo selluɗo ken wonɗo ka sunan tirmisi no sellinimo wimo ko hasan cheikh albadi no sellinimo wona ibne abdoulbarri e waɓe no ɓen wa imamu nawawi ɓeɗo fof yi hadis o himo selli taɓa himo selli
nelaɗo e oɗo hadis o sappi ñaw on kono o windi ordonnance fi lekki ki Irbad Musariya oɗo o wi'i ñande goo nelaɗo waajike men waaju yottingu waaju hewtungu ka waaju hewtanta waajaɗo ɗon o wi ngu waaju ɗo ɓerɗe amen ɗen jooti huli aani maapi gite amen ɗen ƴaari gonɗi si ɓernde huli wonde yiitere wullay no serti e waajuji enen ko hettoɗen waajuji annay goɗɗo no heɗo waaju tan ɓe jala kankita a sikkay wonɓe ka filme wonɓe darde film a sikkay ka cinéma ɓe woni ma ka marché o ko akar nen no gasa goɗɗum ko e waajoto ɓen woni no e waajoto ɓen no e waajete ɓen si tawi wona fi dargal no wowlede ta yimɓe no jalde haray no hulɓini o wi ɓerɗa men ɗen huuli maapi fi o waaju ɗo ha men wulli mais wi he nelaɗo ngu waaju no wa'ani men wo waaju wonɗo e waynade ko ɗum men faami e waaju ma on ɗo a wayno to men woni joni noon ko honno wasiɗa men yo min waɗu ñande woni tawi meɗen wuuri ala hakkude amen honno min wonirta honno wasiɗa men o wi mi wasiki on ta hulgol Allah hule Allah sa huli Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kala ka maapiɗa si tawi huli Allah Allah addante ɗon solution hule Allah mi wattani on ɗon nanugol ɗofto ɓe Allah waɗi yeeso mon ɓen fannin ɓe yamirali yeddugol Allah fannin ɓe yeddali Allah ɓe yamirali yeddugol Allah haysi ko jaasuɓe o wi kono mo Allah pooɗi balɗe e muɗum gurdan ɗan juuti innahu man yaish minkum mo wuuri e moɗon fa sayara ihtilafan kathiran o yiya yeddodiral ɗuɗungal yeddodiral ɗuɗungal ko fandaɗo kaka hakkude julɓe ɓen ɓeno wiya minen ko minen jogui gonga o way onon on anda onon ala dari onon on kelɗa onon on feewa onon na on salafiyankoɓe onon kon ɗum ɗo onon kon ɗum ɗo o yiyay feddeji o yiyay yeddodire ɗum ɗo ko nawnare ni yeddodiral ngal no woodi goo ka tawta be yeddodiral waɗa ka furu ka calɗi ka masail tatbiqiya furu'ul fiqhiya tatbiqiya ɗon ko be yeddodiral waɗa ko waɗi wonde tawa masala yanay tawa a yiyantamo dalil ka alqur'ana na ka sunna ko etagol ndaara ko honto ɓannitatamo e masalaji winda ɗin ka alqur'ana ma ka sunna yira ko ɗo ɓuri wattorde mimi yira ko ɗa o ɓuri ɓattorde na ɗum wona nangal yedduna ɗum wona e wolede wal ihtilafu fil usuli ko yeddodirgol ka lasliji ɗi tawata fotaka e yeddodirede taɗo maki on yiya yeddunal molnal ɗum ɗo ko nawnare kono o waɗi ɗon ordonnance kisa o ni fa alaykum bi sunnati mi yamiri on fi yo ngal yeddodiral yo ngal iw ma yo on faalaɓe goonga wo yo artuka goonga référence on marji on mi yamiri on jokkoygol sunnago jogito sunnago e sunna lontiɓe an fewɓe ɓen ɗum ko lontiɓe nayo aboubacre oumar ousmane ali radiallahu anil jami taban yeddodira ala hakkude sunna laaɗe sunna ɓeeɗo o wi jogite ɗum ɗon o wi kono ŋattiɗo ñiiƴe ɗen kadi puisque jogitagol ɗon hara welata fi so on tigi wakkilaki fuutotomo oɗo hadis nelaɗo men sallah sallam yamiri en yen jogito sunna yen jogito sunna makko on himo rerdini e ɗum nokkeli heewɗi haray ko ɗo nodduɗe yimɓe ettoɗen anden sunna on tawa honɗum woni sunna no woodi wonɓe noddude e sunna kono na sunna ɓe woni noddude e sunna yalzamu ittiba'u sunna wa da'watu ilayha walakin yalzamu ittiba'u sunnati fi da'wati ila tamassuki bis sunna jogitagol sunna on no farli
noddugol yimɓe ɓen yoɓe jogito sunna on no farli, kono noddir yimɓe ɓen kadi sunna fi yoɓe jogito sunna. ta noddirɓe bid'a fi yoɓe jogito sunna. honno woni ɗum? masala lundagol sunna on ka noddugol ƴetta hattu tasdid yahmilu nas ala shidda fagat, nodda yimɓe ɓen kono ko doole tu, ko ɓuri sattugol tu, kañum ko hoyi ala ton, doyi ala ton, ko alal misaliya ko fof koni ko 100%. si manki 100%, soni 99,9 haray on tigi ala ton, o haykama, o bugama, o jonnama carte rouge, o yaltu ka tere. ɗum wona sunna non, wona toon fof wonɗe ge yaade. almuhim jogitagol sunnagol ko ɗum ɗo woni laawol malal, ko ɗum woni laawol kisal, wona jingal ngol pehe yimɓe. la nataassabu li ara'i rijali, innama nataassabu bilkitabi wa sunna wa aqwali salafi salih. jingal ngol pehe worɓe minen ko docteur kaari woli kon ko ɗum ɓen ɓe faljata na noon haniri few. imam malik maka ni noy, o maki kullu minna raddum wa mardudum. o wi minen karama koɓɓen fop wonde min wowlay rutte, wonde minen kadi wowla, woɓɓe wowla min rutta ɓe. e konngol go o wi kullum minna yukhadu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hada al qabri wa ashara ila qabri nabi sallllahu alayhi wa sallam. o wi minen karama koɓɓen fop no woodi ko min wowlata taw no hawrodiri e sawaba ɗum ƴette hutore, no woodi ko min wowlata tawa meɗen falji ɗum ɗon bugite e amen. sina o waaliɗo ɗo wonno ka qabru ɗo on, oɗo tun woni ko woli wonko gonga. wa ma yantigu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. oɗo wowlata ko weli ɗum, o wowlita fi yo welu, o wowlata sina gonga. ko ɗum kamɓe jomiraɓe madhabuji ɗi nayino, ɓe fof maɓɓe hiɓe tentini inni si konngol maɓɓe ari luutondirgol e maaku nelaɗo e sunna nelaɗo o, yo konngol maɓɓe ngol buge ta ngol hutore dey. ibaraji maɓɓe ɗin no sertimo be no wowlirno. imam malik himo maaki e konngol wongol goo, ida qultu qawlan fanduruhu fi lkitabi wa sunna fa ida khalafa faqulu bima fi lkitabi wa sunna. o maaki no woodi noon ɓe karama koɓe attiɓe moɓe o ƴetti e juuɗe mum ngol konngol. o maaki simi wowli konngol ka diina, ndaare ngol konngol ɗon ndaarolngol ka alqur'ana e ka sunna si tawi no nanodiri. si ari luutondirgol ƴette ko woni kon ka alqur'ana e ka sunna. imam abu hanifa no filla e makko kanko imamu shafii, fa ida sahha alhadithu fa huwa madhabi. si hadis selli e wi haray ko ɗum ɗon woni madhab an, ko ɗum woni laawol an ngol de. si tawi laawol an no luutodiri e hadis selluɗo on, ande hadis selluɗon ko ɗon woni laawol an, ko ɓay hari mi annda on hadis ɗon. imam ahmad en kokko maake ɗum ko no ɗuuɗi. yani ka raɓɓiri ɗon ɓeɗo fof ko ɓe noddanta ko sunna, ɓe fof maɓɓe no woodi ka ɓe falji e palje. e wi ko woni faljata wo ko allah, ko tabintintake e faljire ko laɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. luttuɗo wonɗo o wonɗo woni ko sahabajo woni ko taabiiji woni wonɗo o wonɗo ara e nokkeli goo ka o falji, tagol konngol makko ɗon ɗon ƴettetake few. kono ɗum noon nden faljere ɗon bonnitantamo kawral ko o hawruno kon e masalaji luttuɗɗi. den haray ko rerɗe yimɓen ko ɓe noto ndu noddandu, ɓe jogito sunna on, ɗaɓɓiten sunna, janggen sunna, hutoren sunna. ɓe renta yimɓe ge bid'aji ɗi. bid'a ko tana,
sina allah faabi joom bid'a o lutta e bid'a ko ɗon imam malik o makuno sahibul bid'a la yatubu fastagraba annasu kayfa la yatubu li annahu yataabadu llah bi hadihi lbid'a kayfa yatubu imam malik wi joom bid'a tubata ɓe ngalɗi tubata o tuubira honno kanko ko ɗum ɗon waɗi dewal himo felliti kanko ɗon malal makko ngal ko ɗon woni aljannan ko ɗon woni daɗugol yite ko ɗon woni moƴƴernan ko ɗon woni o tuubira honde ko si allah faabike on titu allah hollimo wonde ɗum ɗo nanon jaka bid'aji goo jokkuɓe bid'aji ɗin ɓe yeehi ha ɓe andi ko bid'a tigi ni moƴƴa kono ɓe nanginoke hobbu shuhra hobbu zuhur hobbul mal hobbu sharaf hobbu riyasa ja'alahum la yatakhallasuna anha la yatanazaluna anha ɓe yeehi ha ɓe tawi koɓe jokki ɗo ko pelletti ko bid'a ni sunna on ari ɓe tawi ko goonga dewal sellungal ngal ko o sunna kono ɓay ɓe andama e mum ɓe lolli e ɗum ɓe heɓiri ɗum teddungal ɓe heɓiri ɗum towal ɓe heɓiri ɗum jawle ɓe yimɓe maccinɗinanike ɓe e nder ɗum so ɓe akkitinno ɓe fuɗɗoyki kadi zéro comptere on arti e zéro ɓe wontoyi taalibaɓe woɓɓe goo itre ɓawe woɓɓe goo ine aray ɓe jasini hoore maɓɓe inayo yandi yonti lutto e ɗum ɗo yandi wallahi no woodi fi khasasati anfusihim fi dakhilatihim yarifuna wa yatarifuna annahum ala albida wa anna sunna ala khilafi hada walakin lima dhakartu يعني أصروا واستمروا يلا داندو en sifa wana ɗum koko saydna omar wiyanno abou moussa al ashari ko alhaqu qadimun warrujuu ila alhaqi ahaqu min altamadi ala albatil saydna omar o windano abou moussa al ashari o wi ko a ñaawowo kono ɗa ñaawa hannde ñaawore ma waɗa fatwa hannde fatwa wota ɗum haɗo a yiltitagol darta fatwa ma on sa tawi ko faljirano e mum tawi joni ɓay haade mi wowli yimɓe fof o anndi mi ala yiltade o inni goonga kan neeɓi alhaqu gadim goonga neeɓi o wi yiltitagol ka goonga ko ɗum ɓuri haanude ko ɗum woni goonga ko ɗum ɓuri moƴƴude edi ŋatagol tun e fenande no inna min ɓay tum min mi annda ban ɗum mi ala accude ɗum ɗo goy min mi tettako ɗum saabu konngol andi ko goonga ma kono menen he menen ko ɗum min mayata wallahi no woodi wonɓe e wiide hiɓe andi kamɓe tigi koɓe woni e mum gon ko diina bidi ano heewi mum tew ɓeyni walla meɗen andi goy kono noon menen koye ɗum min mayata bal yehi ha goɗɗo inni cheikhu kaari si tawi ɓen na e goonga ɓe woni min haysi ko si ɓe naatoy ka yiite mi naata mi jokka ɓe haysi ka yiite ɓe naati mi jokka ɓe subhanallah allah dandu en sifa nde finde den haray hino alqur'ana on hino sunna on no moƴƴo ɓe attino ɓen faamirno noon haray koye jogito ɗum ɗo jokken ɗum ɗo tamoɗen ɗo ŋatoɗen ɗo yiɗen ɗum ɗo nodden e ɗum ɗo ɗum ɗo yo wonan en priorité yo wonan en no ɓuri handude e dendanagal goɗɗum ngo ko jokkuɗen ko allah noon naɓata etoɗen tun enen noddiren hikma noddiren ñeeñal naɓiren yimɓe ɓen doyi la nahudu bi tarafi ashidda fagat toroɗen allah yo allah tabintingen e hoore goonga allah danda en fitinaji ɗin yo allah fewnu yimɓe ɓen fof en torki allah subahanahu wa taala haray ko ɗum ɗo woni ko wasodirɗen e nder nde yewtere raɓɓude ɗo so tawi haray woodi ko memi woɓɓe goo toon ko tawa tan nanon ɓe faaliranoɓe yewtu haray mi toriɓe yaafuye komi faandi koyo moƴƴi komi faandi ko laaɓal ngol hoore an reedu laaɓana musidɓe am ɓen reedu ma aradtu illa al islaha ma statatu wa ma tawfiqi illa billah haray ko allah woni ko sabu allah mi wowliri inchallahu ko fiyo nafu haray si faljirno toon haray ko immorde an komi faljowo tori allah yo allah yaafolam
haray mi jarni on fof mi weltanike on torki Allah subahanahu wa taala yo Allah weltano en haray musidɓe meɗen wonɓe gaɗato wona alaji Moustapha cheikhuɓe ne'oɓe noddoɓe tedduɓe andaɓe haray miɗo jarni ɓe weltaniɓe e wakkilareji ko ɓe wakkili kon e jikkuji moƴƴi ko ɓe jogii kon e tambitagol musidal ngal tambito sunna on wakkilo haray miɗo ɓeydi fayi wakkilde ɓe yoɓe jokku ɗon yoɓe ŋatto ɗon e tori Allah subahana taala yo alhamdi ɓe sawaba kamɓe e ɗimmoɓe maɓɓe ɓe ɓoni wallidirde ɓen fof karama ko ɓen e taliba ɓen e jula ɓen toon e musidal ngal fof wonɓe e tambitade sunna on wonɓe e tambitade kadina ɗo saka e leydi ndin toon torki Allah yo Allah okkoɓe doole okkoraɓe polgal okkoraɓe jaɓanede jaɓanaɓe kadi koɓe woni e wadde kon fou haray e karama koɓen fof e nokkel ɗi andi nokkel ɗin fof hannde ka yaaɗa tawa e karama koɓe meɗen no jooɗi no huɓɓi duɗal no janguinde siko Europe yarɗa a tawa hiɓe toon hiɓe wakkili hiɓe janguinde hiɓe ne'ude hiɓe waajade hiɓe wurtude hiɓe fewnude siko Amérique yarɗa kadi ko wana noon siko Asie yarɗa kadi ko wana noon siko Afrique ɗo kadi ko wana noon haɗa no ko yettude Allah yen jarni Allah yo Allah ɓeydan en no woodi ko faɗuɗen en heɓaali yo Allah okkoren ɗum kono no woodi ko heɓuɗen buy yo Allah duuminan en ɗum ɗon o arsiken kadi yettugol mo hoore ɗum ɗon wa jasakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin docteur mi weltani ko min jarni on moƴƴo Allah subhanahu wa taala on kadi yo weltano on ɓuri komin weltani on komo waɗaɗa ɗum ɗo jingal jande o arsi kamen menen kadi e nanugol wawa donditorde kadi ay ne duuti seeɗa e darde ɗo musidɓe ɓen no jarni on nga no hiwri on no weltani on nga fota wona seeɗa aray no wattana ko soke noon waɗano ɓeɗoa اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعلنا لك شاكرين وإليك منيبين برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب صل على محمد وسلم page meɗen noon Facebook ɗin fof en ala kontude laawol malal laawol kisal laawol diina may gesa sayri jangde mbiye ɓe ngala kontude fof harede fof ɗon jarna yo weltana hayɗe darowa ɗo min nam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh